Iako je zbog elementarnih nepogoda protekla godina na području Brčkog distrikta dodatno ugrozila bogat stočni fond, zahvaljujući pojačanim aktivnostima javne veterinarske službe, nisu zabilježene pojave zaraznih bolesti. I ove godine u vrhu prioriteta su sistemske vakcinacije radi čuvanja zdravlja stoke i ljudi. Iako su poplave i klizišta na području Brčkog distrikta u 2014. godini zahtijevale dodatni napor u spašavanju ugroženog stočnog fonda u više naselja, redovan program mjera zdravstvene zaštite životinja je u cijelosti realizovan i nije zabilježen ni jedan slučaj epidemije, ističu u javnoj veterinarskoj službi. Jedna od prvih mjera koju smo radili u toku prethodne godine bila je analiza i vađenje krvi kod krava i junica što se tiče iskorenjavanja zaraznih bolesti, a to je naravno povezano i sa zaštitom zdravlja ljudi, to su obično zoonotične bolesti koje se prenosi na čovjeka. Mi smo uspješno proveli tu akciju, testirali smo preko 4100 grla na teritoriju Brčkog distrikta i nismo imali pozitivnih slučajeva. Radić kaže da u 5500 pregleda uzoraka u 2014. nije bilo slučaja trihinele kod svinja, a efikasnim preventivnim mjerama spriječene su pojave i drugih zaraznih bolesti svinja opasnih po zdravlje ljudi. Preko 22.500 grla je cijepljeno, a nismo imali ni jedan prijavljeni slučaj ni registrovani svinjske kuge na teritoriji Brčkog distrikta. 9 doktora veterinarske medicine i 7 tehničara pokriva rad 2 terenske i centralne ambulante u gradu svih 24 časa, a uskoro ulaze u realizaciju redovnih mjera iz programa zaštite zdravlja životinja za tekuću godinu. Želim da naglasim da je prva sad mjera i akcija koja dolazi, to je već u mjesecu februara, jeste cijepljenje pasa protiv bjesnila. Apelujem na građane, kako u seoskom, tako i u gradskim sredinama, da se obavezno odazovu na ovu akciju, zato prevashodno što je u pitanju zaštita zdravlja ljudi, preko svog kućnog ljubimca štite zdravlje ljudi, a bitna je stvar što je vlada i ove godine obezbedila sredstva da besplatno izvrši cijepljenje i čipovanje novih pasa, novo nabavljenih, kod vlasnika životinja. Kolektiv javne veterinarske službe u Brčkom uspješno je u saradnji s nadležnom inspekcijom odgovorio i izazovima struke u vrijeme poplava, od spašavanja stočnog fonda, smještaja, ishrane i tretmana u karantinu, neškodljivog uklanjanja uginulih životinja, a sanacije terena i bezbjednog povratka u objekte i torove vlasnika.